Kanegede ka Akashvani Shillong ko kubor ban pulero Richmond Karluki. Kimat bakongsan joko kubor mentag step. Umentri rang bado kari ula play ke station rail Ayodhya bala penbha bat penthamai hinin gesngi. La rake ke lengko snam sngiyap basis pa andropuwei jong okyang nang ba hinin gesngi. Bat ke sorkar Manipur ke lepen bena ya nyau teligi skim nagbenta ki beriau ke jela. Ke kubor ke babnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi hinen kesngi ula play ya ke station rail Ayodhya balakam penbha bat penthamai ke balatep kom ke Ayodhya dam Junction Railway Station ha Uttar Pradesh. Kani ke station rail ke peni ya ke jing order baper ke temple jang ke Sri Ram Mandir ke Bansashna ha Ayodhya. Ya kini ke station rail lasna penbha bat penthamai ha ke jinglot bapalat arspa sopho klur tengka ban kemi ya kumba shilak kinonglet nongwan manla kesngi. Kani ke station rail Balai Mala kadon ya gijingdan kam baro kibakat kum kejok ke bementa. Menteri rang bado ula kawe lamaru ya ki rail bathamai kibayat step ba balatip kum ke Amrit Bharat Express. Ha Meghalaya larake kelengko senam sngiyap basis pa anrupu wei jong urewele la luot ubapresya ki pareng ukyang nangba henen kesngi. Kibobon ki seng ki bakentop eka Khasi Students Union ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People bat kiwe kilalit banbu sentio ha umat jong kyang nangba Hajan Civil Hospital ha Shillong. La ban kedau hang ne baya ukyang nangba la phasi ha jowai man ha kalai pau terik uno opera ka senam syajar praspa anrupuar ba ulayalam ya ka jingile persya ya ki pareng. Menteri rang ba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ula tho ha X henen kesngi ba uken mau buram ya ke jinglong martyr ukyang nang ba ublalong uriu ya le la lut ubashlur narilom jantia. Ka sendra chelong henen kesngi kelepun ku buram ya ke belale abha ha ke jing pulie ha ke jing rake kelengko snam sngiyap ukyang nang ba ha ka sendra Dorbar Hall ha kwalapati ha kenong ba Shillong. UMP ke Shillong Parliamentary Constituency uba Vincent H. Pala ulalong kongsan hagan program bat ula penslur ki samla menang kia wagi jing pulia jongki bat ban no senyang syake imlang salang. Ki pulit peniat kali ke nong ba Shillong ken penlong ya ke jing kemi bat jing talasi ya ki banyak kali hadien ba kila dikiat bat ke banyak klam akor hakat kila sedang kemi ya ke rukomnya kali bat kene kan beteng mentah kemiat balasai kesngi ke badai kesngi senam temai. La ban pen kan mau hang ne ba superintendent ki Pulit City ka East Khasi Hills ula de penmi e jing pentip ba kinu ki banyak kali onda ki la shongshet na ka badikiat kin sha pen shitom hapo ka kendon chispa prapusan jong Motor Vehicle Act da ka jing dan kuna ba shipo hajar tengka ne ka jing sa aset patok bahadu enru benai nebro artli kini. Kumtalakan tu iki banyak thok bat ki kali banyak da kejing singan bat ban om di kiat ha kepor banyak eki om tang na kebenta kejing singan jongki hendrai na kebenta kejing singan jongki weiru. Ha kawai kejing ja aksiden kali kabelaja henin kejanmiat ha ke distrik Ribhoi. Kawai ke breu keladu no ela kejong kejing im bat ubanya ek thuk ulamen saujur hadien ba ke thuk ba kisong kale tengko ba kawai ke trok kabawan mar persya bat ki ha ke surok ba National Highway bahenreu. Kani ke thuk ka di ke batmu banwan kieu Shillong bat kani kejing ja ke besngusi kelaja ha umling. Kikin huan plat im ki la penkit mardor ya uni ubanya ek thuk sha Civil Hospital hanong po banyo ek jing sumar. Ki pulit ke distrik Ribhoi kila sedang ya ke jing toket halor kene ke jing ja. Menteri rang bado kariu Narendra Modi unia sami kesembo perkat jong bat ki breu hakari bat syabari ru kumjo ha ke program Man Ki Baat lengba ke Akashvani menta ke step ha ke por khatwei beje. Kane kandai kesien basis pa apra bau menteri rang bado on ajeng keren ha ke program basis sien shibnai lengba ke radio. Onla banyo ekne ke jingkren menteri rang bado na baro ki network ka Akashvani bat Doordarshan bat onla ru banyo na ki YouTube channel jong ke DD News na ke jong ke office menteri rang bado jong ke tenat information bat broadcasting bat na ke news on air mobile app. Maria dep kren menteri rang bado ha ke ketin Hindi on pensngau sai ki jing penkala ha ke ketin Khasi Jaintia bat Garo. Onla banyo biang kini kijing penkala syaki weipat kijat ketien naduk kepor prabaje lashibit damit. Kani ko kubor kawan syapi na ka Akashvani Shillong.
Ka Sarkar Manipur kalarai ban pentrekam ya nyau teligi skim na kebenta ki beriau kejela. Hakaji kenduk bagi nong pathai kubor, henin kesngi ha Impal, Menteri Rangba kejela Manipur UN Biren Singh ulapan bena, yakini ki skim bakentup ya ke Chief Minister's Farmers Livelihood Support Scheme, ke Chief Minister's One Village, One Playground, ke Chief Minister's Sports Persons Livelihood Guarantee Scheme, ki skim banchna ki library riau luam ki badan ki jingdan kam kat kum ke jok ke bementa, ke Chief Minister's Ima Nongthang Leima Yaifa Tengbang Scheme, ke School Fagatansi Mission 2, bat ke College Fagatansi Mission. Menteri Rangba uloong baon penterika mikini ki skim na gebenta ke jing mentoi ki patba. Uloong ba ke sarkar ke kwa ban kentiu ki beriu ki baim hapo ulan ke jingdok bat ban kentiu ya ke jingroi ke jela barokawai. Ula kentui ki beriu bakin kiar na ki kam ya senam. Hennen kesngi ki kenhuan jong ke BSF Meghalaya kilala ban penpulam no ke jing tmu ban shalan ya ki jingri da ke bashalan bean ya ki sha shiliang jong uput usam jong ke jela Meghalaya syakawai pat kari balala ban pelat ya ki mod na ka jaka kaput ya kini ki mod ki balatmu ban shalan cha Bangladesh lala ban pelat no na ka jaka kaput ha West Janta Hills bat East Khasi Hills District jong ke jela Meghalaya. Hadian ke jingyo ke jingtip ke bati kena ke kenhun jong ke BSF ke penlong ya ke jinglet talasi hajan ke jaka kaput. Hakini ke jinglet talasi kene ke kenhun jong ke sipai BSF kelala ban pelat no bat banyo kurup ya sau punyo teli ke jingri ya ke belaburi akawai ke klau hajan ke jaka kaput da ke jingtmu ban shalan beanya ki sha Bangladesh. Ya kini ke jingri balakurup la IT no syaka thanat pulit ke bedekmi na ke benta ban le ya ke badan kam. Komisi benta bantek lakam ke jingrong bean jeng ki kali ke tenat ki kam jengok kai pertai ka jelas sekim. Kalarai ban perkeng ha ke baidai ke jingrong bean jeng ki kali ha ka natu lapas. Ha ke baidai bagane ke benta ke sarkar sekim kala syem mekarai ban pentrekam perkeng bha ha ke baidai berki rukom ya jeng ki kali ha ke jela kam tam ki buan nabar kenang bakan omwanra kinu kinu ki jing e bat ki jing khap nya bat kam tam ke jing bo jing ma ya ke jela hi barok kawai. Kalau long mentah ke jing pentrekam ke bakerki na ke benta ki nongnya taksi bakin yo da ki permit na ke benta ban kamai ya ke jela kam tam ki than ki bedan kam kerpang ya ki jing yo jing bit. Ha ke baidai bat ke kubor ka balayo alum dangsyan laong bakalong ke jing kendit ke bakrau bagaseng National Socialist Council of Nagalim NSCN KYA bakalapla bakaladun keti ban peniap ya UMLA berem jongka Khonsa West ha Arunachal Pradesh uyum sem mate. Ha kejing tho balapha kane ka kenhuan king atiar jong inaga kala pensisa da ke boong ba umate ulayo bainong bo unsha peniap halor kejing don keti jong hakikam ban persya ya kejing terekam jong ke NSCN IM. Ha ka shithi bakalapha kalaong ba uniu MLA barem ula sya penrem ba ulalong unong yalam ha kabedai ba kejing pentrekam ban long persya ya ka kenhuan NSCN. Ba kejing penmi ki kentien ba persya ha ka distrik Tirap jong ke jela Arunachal Pradesh. Kilong syusyu boleh sobut senior persya ya ke kenhuan NSCN bat ke GPRN berula bo LD bo unlong atiar jong ke jinglong nong syun. Kani ke jingle jong u kamdan jing ken AA na ke benta ki beriu la jong ne bandan benta ke bene kun na ke benta ki naga laong kani ke jing tho balapha da kani ke seng syakilat pathai kubor. Kani ke kenhuan pentriam ke laong ba umate ula syak boden bat syak peniap na marki kam jong u ke belong persya ya ki hok jong ke NSCN. Bat katto ko kubor kalakut agani ka step ka balawan Chapina ka Akashvani Shillong. Ha kapor prabajeng ina so baga Delhi Station na kabenta ka kubor ka ktin Hindi, kabanbot ka kubor ka ktin pareng ha kapor prakat san minute. Ngipen kan mau piginong ngap ba ha kapor prashteng na kani ka station penyo ya ka North East News. Kapor menta kala jandap artat prabaje.